Well, Auntie Naa ya de ama wa enemy respect more. After say oba Ghana obeji ni show e sha si host to you know. Wada Maame Frimpomaa Korankye MFK na host to show no while Auntie Naa was away na Auntie Naa adanase ene wabona baso ene wa bless no na o say off air o kan bibi kire no ni nyina wo enche meje aguma ma na Auntie Naa kon fa so kan no nyina yetie in your shorts American Auntie Naa fan club ena na man award but MFK aboy juma and Auntie Naa aka nsema ebe motivate MFK well pa amanaye mo o say ye ma kakra bia de be ma obi ano na wasom no aye ni ye na okoye no hu se wasom aye adwuma ne kama pa a ode na ase kese pa ema MFK whilst she was away no MFK aboy adwuma no MFK ene that screen so Maame Frimpomaa Korankye it ma me njengu mu ma what much I do na interior Auntie Naa the first show of power after say free Canada by or that Canada phones was say Canada full group the blogman me do see me chiao me call Papa nyamiadom anyama ya kama na sane nyankopon ni wapa no papa me say ye hunu ni ayan kan kire urade de ye ka kire no se ye dara se animonyam kase no wa hye ye no kwasem ni ye fa na so ma Canada for Canadian chapter Canada for crown my glory ni ma prempe na da wa no America United States of America wonderful minim crofo a chichire dokro ne nche na mane me wonderful hey US for crown papa America dokro so ne nche na no de ye se mu pa ye se mu ayi na wa kan se wo kan se de ye ye don wa se ye da safo nyina se wo adepa mo ye ebranti na baba sua mo awa atu amoji no ani osompa mo som na Auntie Naa de mo ye no hono no aye ye fe de kan se nyame onhyira mo de obi ahwere bia no awa Auntie Naa wo nyame mani nya no mo ase na kese so me de mamia me dofo me friend me dofo Maame Frimpomaa Korankye o so de MFK for short Maame money adwuma wate se de edi nkomo wa kire no me se nyame do ba ko kakranka me nam ka masem me se ye ma osema due diligence ye ho se kakra bia wukuta no wo de pejam me so nyame so ma wadom enya kese na me tiam na echi ala me homia wa betrem aye adwuma no se ne ese na efata ye mo feedback on papa ye wo feedback ye ba comfort botwe ye ba ye kwaye ne nsa amano no so ya breu papa branche busumi ye to papa na to so ne wade no kwakwa kire doctor ewo efia nkwanta no kwa no ya doctors no eka ne san ne nsa no ekuro da so wom eno nto omugu so mani treatment kopem se ekuro no be wukura na afei wabansawa mu na waba be hye ne nsa no so waba be hye ne nsa no kama sani aye hye bo no wo green ye hia no wo green pasatia bomodia so beba ye hia wa efri kire kosi fiada eda bia benya kwa bia bomodia se obeba afei so nim dia baye fasten your seat belt George middle bit to full speed me so domia me so me do na oda mo dominti no mo da na di me bi ka mia me do for me ba MFK for short for short na ma tachi me ni ba yada mo say braso say your boy Juma fasten your seat belt George middle bit to full speed and then me buy some surprise cake every Tech Hospital Maame Nurse Esther onyame onshrow eno now what to say Nyame adumo yeah we yakoka muse yenka and then me buy some mama kwa banyina yare hosem me say yakoka muse yenka enti yenu aba na obawusa agu ho some military personnel soja ni mua osra ni mua watumi aboyire abu ne kon wakona se wode na shedem George Kumpa na kwa
enye na wa de ne nka me bu se wo hwan de ne nka eno bonkomo ne nko e me tio